Karon sa last na basa. Welcome back to my channel, mga ka-mindset. Natagari Ron sa Moalboal Beach. So, punta na ito guys sa mga mindset sa mga tao. Karon sa last na basa. Kaya kayo make sure sa yung kanin mo. Taga-Kuan ko to. Taga-Cebu niya. Argentina. Hey! Binamorales! Uy! So, morning about na. First time of the year. It's our first time here. Bitaw natin sa Moalboal guys. So, Moalboal Beach. So, karon sa last na basa. Gabi. Hey! Taga-asa kayo make sure sa yung natupod. Taga Cebu City, si Alisa ko. Alisa Kiss. Hey! So naman kita dito sa Moalboal guys, beach. Karon sa last na basa. Gabi. Taga sa brother mo sa ano to? Cebu City niya, Tabs. Tabs, Tabunlok. Okay kayo? First time mo diri or sino kag-ari diri? Sige na sir, pero first time of the year, 2025. Sakto kay mo ni na kumauta na guys. Karon sa last na basa. Kasi tubog sa umayo. Unsa gito nga na to make sure taga-asa ka? Ako si Mark, taga Tisa. Hey! First time mo diri sino kag-ari diri? First time. Okay kayo. Mo ni bodong mo na guys. Karon sa last na basa. Ako'y nagpabasa. Hey! Kiss man. Wala pa po. Okay. Mangita pa, mangita. Englishan guys. Where from and what's your name? My name is William. I'm from Chicago. Yo soy puertorriqueño también. And I come over here and have just a beautiful time and I'm by myself. Alright. So I explore by myself. Okay kayo. So the question is, karon sa last na basa? The first time? Yeah, I stay wet all the time in the Philippines. Unsa gito nga na to make sure taga-asa ta? Irish. Taga Cebu. Taga Cebu. Oh. Dino kay first time mo diri or sino ka? Ari diri. First time. Mo ni na kumunta na guys. Karon sa last na basa. Murag karon rang adlaw. Taga-asa kay mix og unsay mga Taga Bole ko sir, then Jezabel Tarde. mo ba? Ija. Aho. First time mo diri or sino ka? Second time sir. Mo ba? Sumali ko punta guys. Naman sa diri sa Moalboal Beach. Karon sa last na basa. Karon lang. Unsa gito nga na to make og taga-asa ka? Lady Lynn Pano, taga Carter. First time mo diri sino ka ari diri? Kuan na. Bukay sa likod datos. Di na virgin. Pero ito, sige na si Ari guys. So muna na kumuta na guys. Karon sa last na basa. Siyempre, karon. Hi Megs, where are you from and what is your name? My name is Monica and I'm from Spain. Spain. So this is your first time here in Moalboal Beach or? Yes, my first time. Okay, that is a good question guys. The question is, when is the last time that you are wet? A few minutes ago. Taga-asa ka Megs, unsa nga na to? Pia Sheila, Karoti. Sheila Barongti guys. First time mo diri sino ka? Yes, first time. First time mo ni kumuta na guys. Karon sa last na basa. Anytime. Anytime. Unsa kay ito nga na to Megs og taga-asa ka? Ropa, taga Talisay. Mo ba? Taga-Talisay ni sa Ropa, Manila man dito. Lahi mo to tiya. Okay kayo. Ikaw basta taga-asa ka usay ano mo. Dugay na mo na. Okay na, 3 years. Mo ba? So first time niyo diri sa Cebu, sige na dito. Dili ka doon ako diri. Ikaw. Pikantayin ka. Mo ba? Mo ni na kumuta na guys. Ano sa last na basa? Kagabi. Tunod. Kamu guys, kano sa mula sa basa? Please comment down below. That's all for today's video guys. Mindset ba nung sa labog mo? I-follow sa yung ma'am siya. Hey!